Že 4 leta v migrantski svetovalnici pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije tujim delavcem pomagajo 4 zagovorniki. Koordinator migrantske svetovalnice Marko Tanasić je prišel v Slovenijo leta 2003 iz Bosne in Hercegovine. Od leta 2014 smo mi storitev Zavoda za zaposlovanje. Oni delajo po širini, mi pa gremo v konkretne primere, da pridemo do dna. Zagovornik Goran Zrnić je v Slovenijo prišel prav tako iz Bosne kot gradbeni delavec leta 2007. Zelo slikovito opiše način, kako svetovalnica pomaga delavcem. Oni su na prvoj liniji tog, ajde, nazvaćemo ga ratišta. Mi smo odmah njima iza leđa kao podrška. Tražimo samo da se oni da nas kontaktiraju. Mi smo ta veza između stranke i institucije. Stranke objašnjamo šta je moguće, a instituciji šta se desilo. Tretji zagovornik Boris Perš ni imigrant. Jaz sem imigrant iz Prekmurja. Tu živim, tu imam družino v Ljubljani. Delam pa in z migranti in pa z našimi. Zrnić opozarja, da je razlik med spoštovanjem delavskih pravic migrantov in domačih delavcev vedno manj. Znači domaći, tu, koji sam se ja malo našalio, mislim da se ne uzme za loše, žestoku konkurenciju prave migrantima. U načinu kako se zapošljavaju i šta trpe i dozvoljavaju sam sebe. Perša in Zrnića je v migrantsko svetovalnico pripeljala lastna izkušnja s kratenjem delavskih pravic. Njun delovnik se ves čas prilagaja stanju na terenu. Radno vrijeme, ali telefon je uklopljen non stop, problemi se dešavaju 24 sata dnevno. Informacije, ki jih dobivajo z terena, opozarjajo na še vedno alarmantne razsežnosti nespoštovanja delavskih pravic. Srečamo se s takimi delodajalci, za njih je delavec samo strošek, blago, ki se ga izčrpa, izžene do zadnje kaplje krvi in se ga vrže na cesto. Zato pozivajo delavce, da se ne uklanjajo samovolji delodajalcev. Znači, ja otvoreno kažem, usudite se, dođite, pokušajte. Šta možete izgubiti? Vi ste izgubili nešto. Ne možete izgubiti ništa. Kot največje priznanje svojemu delu vidijo uspešno rešene primere. Največji uspeh je uspeh, ko ti človeka potegneš enostavno iz blata, ga pripelješ ven, da on dobi tisto svoje zadovoljstvo in tisto svoje, kar je zaslužil. Toda projekt, iz katerega se trenutno financira delovanje svetovalnice, se izteka in po 30. juniju se lahko zgodi, da bodo zopet morali delovati na prostovoljni osnovi.